Tuhanesan moras flu, no dayat li husi susuk Aedes aegypti, nebe infectado ho virus dengue banhira tata ita. Susuk Aedes tata durante tempo loron. Susuk Aedes ne tata makasliu husi tukunen dadersam to tukunen lorai. Cosa ka uja repelente iha tempo loron, tambah susuk dengue tata ita durante tempo loron. Uja baygon ho direga, no sunu vivete susuk nian ho dihamate susuk. Toba iha muskateru larang, mesmo durante tempo loron. Uja redi ba iha janela, no oda matan sira, atu prevene susuk labele tama. Atais faru lima naru, no kalsa naru, liliu iha tempo loron. Prevene susuk haluk nuk, iha itani uma, itani servisu fatin, no iha fatin publiku sira. Ita bele no tengki prevene moras dengue.